ashaka kujya kunyereka gigi gigi Dia kunyereka gigi Yes. Dari ngahamagaye nyine kuko ari ikintu nashaka kuvuga. Nanjye misenzo nari nkigera mu rugo gashyiramo agapina ndavuga nti kamanze nze. Banze numva icyo ushaka kumbwira. Hamuntu wagukurikiye ko. Njyewe. Akubona ntagira ubudangarwa. Kandi koko nta muntu ugiye upfa kunyisukira. Ahubwo ngenda bakurikira. Ngambwira n'ibyageze bite? Ngira ngo urabizi ko nyine mama wanje amaze igihe twarabuze ahantu yagiye. Ya ndabizi. Warabimenye. Hari amakuru rero twari twabonye kandi nyine numvaga nshaka kugusaba ko wazamerekeza nkaja kumureba. Mwamenya hari? Ni amakuru turi kumva guco gusa ntabwo turamenya ngo nahangaha cyangwa se aho batubwiye ni hari ariko nashaka kuzajayo nyine kuko nkeneye kumenya se byagenze bite nta kintu nigeze menya cy'ibyamubayeho. Okay. Ryari? Numvaga nshaka ko twajana wenda nka weekend saa 5 kuwa gatandatu. Gigi 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 Hakuna roho na wewe. Gigi Sekanda die. Gigi Mwana ndamugira nte mbese nari natangiye kumva none ari gusobanura amagambo kambayeho pe none ari igenshi ndamukora he Gigi none so ko hari indi gahunda nari mfite Ni ufite nta kuntu twabyimura. Ufite gahunda ikomeye cyane se cyane buriya hari gahunda mfitanye na Beya dushaka kumerekeza kwa muganga aratwite. Beya. Ya. Beya aratwite. Nari mbizi kuzongera ukankomeretsa. Nari mbizi kuzongera ukankururira mu rukundo namara kuhagera ukongera ukanjugunya. No. Kumbiga amagambo gusa waje kurambwira ukegeranya ukambwira ukuntu ndi gitangaza ko nari nje kureba. Uragenda ukagira ibyo ukora nyine n'uwo wituka atari umugore wawe none wanamuteye inda. Wa mwana no wawe. Bambe niwe wanshotoye kandi maze kugukunda pe ariko ntabwo wancika gutya. Nzakomeza nkwishinzeho impaka kuko ndabizi neza ko Jacob yagiye kandi atakongera kunkunda. Ntabwo niteguye kubaho ndafite umugabo. Sha sinzabura ibyo nkubeshya ariko nkwigarurire kuko uri umusore mwiza pe kandi ndagukunda. Mari ngaho se mbwira bimeze bite? Ba urabizi pe Shenge ni inshuti yanjye. Nda nubwo nakwifuza kumutanga. Ko nyine mbabarire. Byagenze gute mbwira byagenze gute? Mama yabimenye ko Shenge kiriho. Se ko yari yenda kungura mwuka. Ngo ngukiwa yari yenda umva ngubwire umva ngureba. Mari amani ya mama wawe urayazi ndayuzi ngo yabimenye wabimubwiye akugira ubwenge nose baragiye kumva nyine ngubwire nabonye agiye kunyica ndavuga ati akwicura yakwicisha iki kuko umugore mugenzi wawe akwica wowe sawa nyine
wenda ikintu ndakoze Mari urampemukiye mana we urampemukiye. Umva ngubwire yamfashe araniga arambwira ngo nimubwize ukuri ndavuga ngo Shenge ariho ariko ndabona igeze mubwira ahantu ari icyo kintu nakoze nose nari kubigira gute koko ibintu ukoze by'iki kubera iki koko umuntu aragutera ubwanga arakwicuka byemere katari uzi ukuntu yarenze kunguramo umwuka weho ngo wamubwiye gute namubwiye ko ari ariko sinamubwije ukuri ahantu nyine ari nese nawe igire ngewe iki kugiye ntabyumva mari iko ntabyumva ko ibyo nakubwiye ngo iki ko nakwihanangirije habuze icyo kuvuga wavuga iki ariko ndamutima mubi nabikoranye pe mari urambabaje mu buzima nari narakubabariye ariko kuri ino nshuro ibintu nkoreye sinzi nimba umutima wanjye uzigera kubabariye nta n'isoni ubwiye mama Shenge kakiriho ndi kubyumva cyangwa uzi intambara twanyuzemo mari ubu koko ni wowe wishimiye ko Shenge yongera agatotezwa agakubitwa ari wowe ubwawe waharaniye ko tugomba kumurokora ibyo byose birenzeho uramutanze ubwo se ukoze iki mu buzima urambabaje mari ntabwo ibintu wakabinkoze Kei mwana wa mama reka nse nkubwira ikintu nkubwira ubundi wakabaye tuzoja turirimba indirimbo za wokovu ubundi iyo bamye bavuga ngo indirimbo za wokovu indirimbo ziri mu Giswahili kandi uzi ukimenya ariko kubera ikibazo ugira cyo kutakizwa ntiwabasha kuziririmba niyo wogera mu ndirimbo zo mu gitabo gisanzwe tuwuririmba ariko kera numvisha ari ikintu twoganira noneho ibihe gishize kandi nza nshaka iyo tuganira ngo uze undora uko iyo wamwitangira kuza tuganira ukazuja kureba ku mataratara ukajuba ku isaha ubusobanuro ko njewe ntabyumvira utari kuranyumva nubwo kera wagera ukuntu tuba mu muntu muba ariko haraho wagera ukaba umuntu muzima nkaza mvuga nti wa mana we nubwo papa wanje hano ari ukuntu atameze neza ariko hari igihe azoba muzima none kuva utangiye kuzugira ingeso zo gutekereza kwica umuntu bivuze ngo ikintu bita uwo muntu n'imbere bwawe washizemo ntukira umuntu utanga ugambira ngo uriya mwana gaho umukobwa ngiye kuzomwica mwana wa mama ko umuntu wenyine wemerewe gukora undi mu buzima ari Yesu kuko ari waturemye si we arigenza kubaza intu umwuka uhumeka waza kwishuza kandi naho n'ubukene wize untu wo kwishura tuwo kwishura uwo mwuka none wakwemeye ugakizwa kwikura genda ugana ahantu habi Yes, hello. Biteze. Mwabikoze ko twayipanze? Byo. Byose birateguye ko twari twabiteganya. Hanyuma bigenda bite? Okay. Ntacyo ndakuvugisha. Kanze nkuvugisha. Sawa, amahoro. Meza. Ntabwo ntabwo bimeze cyane. Hari ikihe kibazo?
nanohereje abantu nyine kureba ahantu andi Kevine ari none ngo bamubuze. Bamubuze? Bamubuze gute? Bambwiye ko bamubuze ko ntabwo bambwiye nyine uburyo bamubuzemo. It's okay. Nyine cyambere nuko wumva ko ameze kuriya bari gukatakata ahantu hose. Biragoye nyine ko bapfa kumenya ahari. Ngo nawe niba hari ubundi buryo wabikoramo nyine akaboneka wadufasha. Wasoje kuvuga. Abana musubiza ico ngico maze nanje nongera ngusubize kuko uko wendaga abandi baragutinya hari ukuntu tuguze ugenda mu muhanda ngo yibambye ngo wambaye ngo dusengeri ngo kubona ngo bagatitira ko nje so nojuguma kuko nje wo kumuhanda n'ubwo ngandi pasteri n'ubwo waje kunkubita ingumije no gusengera ukamererwa nabi cyane. Ikintu cyambere ntabwo gusura ntabwo uri pasteri kuko nta rusengero ufite. Nta rusengero ngere ko narakubwiye ngo ni wewe mu Kristo wa mbere nzokura mu isi nkamushita mu ijuru. Amen. Aho ni sawa urumva kugeze neza ukavuga ngo amen. Ngaho mbwira nawe ikintu waruwe kumbwira. Turagiye kukubwira n'ikintu kimwe. Igisubizo naramukundaga cyane. None ngo ndacyamukunda. Tumukunda. Reka wumve ikibazo hano kiri. Uramukobwa n'umunyamitwe. Aho ugeze ni sawa aho turaza kujana. Hari mission nakubwiraga nyine kuko sinashaka kugushyira muri mission zanjye kugira ngo utaza kuzimenya. Gusa ndabizi ko jye nawe dufitanye amabanga menshi cyane. Ntabwo apfa kunshyira hanze easily ngo bikunde. Kuko nanjye nzi ibyawe byinshi ushobora kugushyira hanze twese tugashyirana hanze. Uko nta kintu kibi nkigira usibye kuja mu masengesho gusa wenda. Ariko urabigiraga kandi proof utazifite. Kandi ijambo ry'Imana zarivuga ngo ibya kera iyo umuntu akijijwe babishize. Bivuze ngo nange byarashize uku ibintu byose imbere yanje birabambye gutya bizemera ko biri ku musaraba. Warugeze ahantu hari sawa ariko ntongera kuvuga ngo nanje ngongera ibintu bitameze neza ngo ibintu by'ibyaha. Ico kireke uko ukomeze neza. Twabiye. Noneho. Hari umusista wa MIE dilu. Ndayijyamo. Yampaye impapuro file zirimo amabanga y'ibyo ngomba gukoresha n'amabwiriza. None igisubizo yaraje hano. Muje kwiyungana nanjye. Ko dusubirana mu rukundo. Kumbe afite plan ze. Uyu musista yitwa Kevine. Igisubizo yaramuzi uwo Kevine. Ariko ukiraho ke. Ukurumva ukuntu umutima wawe washwanyutse washize wabyimbye kubera ibintu by'ibyaha gusa. Nza kubwira ngo iyo umuntu akijijwe azagira umunezero ibintu byose akabibona nk'obamwe. Uzi ukuntu ufite umunezero? Amarebe kuva yava muri za nane z'ibintu bibi uzi ukuntu ameze neza. Ubu ni wowe usigaye umeze nk'umuntu ufite umutima uziritse. Papa wanje wakwakira umwuka wese ugakizwa ko waruhuka umutima. Ramba. Ngusaba ikintu. Ngiye kanshaka amazi yo kunywa. Sawa. Umva. Ndashaka ukomeza iperereza ryawe. Byukora byose kandi umbawe sinakwizeye. Ndashaka unshakira ukuri kose kubyishimo. Ko ntabwo byumvikana ukuntu guki. Hello. Ako sinavuga nawe ngo ujye kuvugana n'abandi bantu. Ndi kukubwira ibyo ukora byose. Ndashaka uperereze umenye niki cyabiteye niki kibyishimo. Ikindi nunasanga ari umugore wanjye umbabarire ubimbwire utaci ku ruhande ngo usanze ari umugore wanjye ngo byirisobizo kubimbwira. Ndashaka kwiri kuzimu ari muzima
ubwo ari we wese waba warahemukiye umugore wanjye Kevine sinkubeshye arabona ngiye wa nyawe. Shenge! Bite? Amakuru. Shenge ari. Mbwira Shenge. Ntuzanye Rudogo. Babwire bazi. Ngwino wabwire. Rudogo! Arazi ko kuri mu duhunga wowe bite byawe. Zana cyariya. Umva. Byagenze gute? Muze hano Shenge ari. Sinyobaza Shenge ari muzi. Shenge. Muzi ngwino wewe. Shenge ari. Oya mwana wanjye komera. Umeze ute? Mama ndumva mfite isesemi. Urumva ufite isesemi? Ukajya kukuzanira utuzi. Kankuzanira akabazo. Oya mama byihorere. Ahubwo nayo mazi ntuyagarure. Byihorere ndumva biri gutuza. Ngenda beza ubwenge. Undi si ibintu abyikoze keya nazibona. Nzabatesha umutwe maka. Ako ntibamvumbura bazandenza urugo. Ako nzabakina tu. Nzabakina mpaka kugeza kuri finali. Urumva umerewe ute? Mama. Nyine. Aka gasego niko bari gutuma umera neza. Gukorera akaji? Nta kintu nshaka. Agasosi? Urakoze mama, nta kintu nshaka. Ubwo se uwo mwana azakura ate nutamugaburira? Mwese nubizi ko mu minsi ya mbere bigorana ariko. Rudogo! Ako sira kunyumva. Zama. Come on. Shenge ari. Shenge. Umeruka ryari? Na telefone ke yananiye sinigeze nyo. Yanze gucamo ko dahamagara bikanga. Bwera muri to. Gisele Shenge ari. Umeruka ryari? Ntabwo Shenge ngiye kugaruka pe. Bana nyirisi n'ijuru bana nyirisi n'ijuru koko Shenge yawe yogiye kugeragezwa nawe. Bose ubumwe. Humura araboneka. Shitse umutima hamwe. Shenge ari. Gisele. Ari Shenge Gisele. Hari abagabo babiri baje ahangaha bambaye imyenda y'umukara. Ngo? Abagabo? Bari kumwe nawe Bameze bate? Baba nini nyine b'ibigango. Bari bambaye imyenda y'umukara n'ibikoti. Bari hehe? Iki gikoti cy'umukara. Bari hehe? Hari hanze. Basohoka n'ifu. Ibajyanye neza. Haci. Haciye nk'iminota nka 20. Kuki mutambwiye kuki? Rudogo nakubwiye kuki? Nabana babwiye kuki? Ntabwo nababwiye kuki? Murandaniye nababwiye kuki? Muri stoke Ntabwo nigeze bimwe. Ahubwo gusubiza wakaba watubwiye. Uragerageza byose. Ukarya imbuto. Ngiye kugukorera. Ndaza kubanza kujya kwa muganga nshaka imiti yanyongerera apeti. Ubu nta kintu nshaka. Wende bugushakire na kayo yogati. Nawe nagukunda kayo yogati. Nyine ubu nicyo kintu cya mbere numva kiri no kuntukira. Mbabarira. Nasi kunda kugenza ni none. Ibyo bintu ntabwo nabinywa bose. Nta kintu na kimwe ushaka kurya no kunywa. Kiri kuwama ibishyimbo bitogosheje n'ibijumba. Ibishyimbo bitogosheje n'ibijumba. Bitumize ku isoko. Wenda byo nagerageza. Ntabihari ubu ngubu byashize. Ngiye kubitumiza ku isoko, sibyo? Ubundi ndende se wakarabye. Ngiye kugushyiriza amazi, sibyo? Yego. Hanyuma wikarabire wiryamire, sibyo? Ayiwe.
Halo. Mare bite? Uracyari mu rugo? None se kutitaba telefone yanjye bite? Na n'ubu Shenge ntago arahamagara. Ariko Mare, ubu ndabyumva urahangayitse se urandusha njyewe. Reba aho amasaha ageze muri iki gicuku. Nose ubwo yabaye Shenge yabaye Mare. Hako se ubundi yabacitse gute? Nizere ko muri kumwitaho. Ntihagire ikibazo muza guteza. Hagomba kuba hari umuntu muri aho ngaho undi akajya kuzana ibyo akeneye, sibyo? Mushaka umugore uri hafi yiwe. Okay, it's okay. Mare umva, muhamagare umubaze uwo mushuti we wundi ukeka wumve ko ariho yagiye. Bikora uhita umbwira. Sibyo? Njye ntago ndi bujye kuryama ntaramenya amakuru. Niba na ngombwa ndagaruka aho ngaho. Sawa? Okay, sawa. Ndaje nkweje amafaranga y'amayinite. Hano. Ubu none Shenge yaba yahuye n'ikibazo kuko ntabizi. Ngo mbashe kuba nakimukuramo kuko ubu noneho ndi umugabo nyabaki. Ndaza kuvugisha. Sawa. Shari bite? Ndio unaanza kuvugisha sasa cyane ndio bari kwita. Oh. Ninoza. Alo? Rudomo bite ko wampamagaye cyane wambuze byagenze bite? Sebundi abihera hehe koko boss wanje. Abihera mu kagira ngo umva. Ishyano ricitse umurizo. Ngo? Ishyano ricitse umurizo bati. Turi kandi arakubye. Habaye iki se bidi? None se kuko yaho telefone habaye icyo umbwira ngo ishyano ricitse umurizo. Gahuri. Yeah? Come on. Umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki bana ndananiwe bangize